Kiko yini Mosilo? Wena o rile wa posteni. Wo bua maka. 7 o buile maka. Mara Chomi na o itjale ngaka 27. Jalo tse di etsa o ntellisa ka bana. O ntellisa ka bana, o bona tse di etsa. Nyambona. Uyabonakala? Bonakala uziphethe kahle. Uyabonakala na? Ba unkile ba usa sekolong. Wena o fihla o bona di type tsa hao. Bona o jwa. Sheba ka tšhelete tsa gago. Ka tšhelete tsa ka o le tjena. Tšhelete tsa ka ka spendileng wena. Hage. Bana ba shota le ka manapkeni ka kwa tsare. Ngifuna imali yami mina. Uziphethe kahle. Uzoyikhipha imali yami. Dipahla zakho ungezi kimi. Nesithulo mkasa seYunisa. Ungezi kimi. Yeah, I can support. Pause. Ke phoso yena. Yena ke phoso. Nna ke support ke senya ditšhelete tsa ka ka yena. 3 months ka vela. Hi guys, it's your girl Zesty Zingwena ko Zesty Sinto mngamajolo mphanga mtholelo umthwakazi. So guys, you know if I'm back in your skills, I mean the corner kushubile. Nandazi mos. So endleleni ngoku ngizodibana no-sisters sithethe indaba zakhe, but you know mangifonele ngiyazivela ukuthi siyashuba one way nje. So ngizodibana nosisi fast sithethe indaba zakhe siba usibhalile for intoni. Nanazi le show ukuba show yomqeqezo sikhethe umqeqezo so sidibana nosisi. Hi Sandra. Hi sis kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. All right Sandra. So you wrote to me, what's the problem? Fernando Sandra. Okay, there's this guy ne ngithandana naye, it's been 3 months guys sihlangana esikolweni, it's been nice man, kumnandi nomqondo wakhe ndawuthanda. But I understand uhlalaphi uDoji man kai udlula kai, I can understand ake mutholi angibanginaye ifone ku flight mode, ifone nini nicimile uyafonelwa, so I want to know ukuthi udlula kai like lase classini like uza angazi makwenze njani uhlezana lichomi mara uruko esikolong. So I wonder hore kai o khotsagalang di calls ngata tse dula di kena ke sa bo mang. So Chomi, where do you meet? Where do you Okay, this is our first year yaka ke kopane le ena re ke first year hae. Then u guy wang approach her, I liked him and we started dating man like oh ke mratile mara ngifuna ukwazi before siya phambili ukuthi You've never went to his place? No. But he comes over at shows? Yeah, correct. Yeah, or Gores? Yeah. Okay, no problem. So I don't know gore udlula ka para ke matlo udlula ka. So where do you go to school? Boston. In Boston? Yeah, that's an akaufela mola. Okay, no. So go to man, I want to know ke batla tla khitsa go tshela baby. So uze kum every day flight mode and gospel every day. Njalo uyandotshwa uza makufuna yena kuphela. So namele ngim-accommodate yena maka khona kuphela. I can't get my time ebusuku maka ngekho angimazi ukuphi uhlalaphi. Yeah. So I want to know gore go etsagalang udula le mang. Okay, no problem. I get in like your sister, she's attracted to the guy because he's smart. I don't know what's the word. What do you call it? Producers. Saminosexual. Sabino. Oh, sapiosexual. Sapiosexual. Is that it? I don't know. But yeah, diazama ilonto kaloku sisingisi sasekhaya. It's not my home language. But yeah, no problem. We see the suspector brothers. Akavakuvakasha cha. Kavakasha xa ixesha lakhe uvakasha xa kufuna yena brothers. Xa ifuna sisters brothers. He's saying no all the time. Ungatshayiswa kaloku cameras us. So game. I'm just in Spanish. We're in investigation in Nasmos. And Kona, don't go anywhere. We'll be right back. Hi guys, this girls Zesty Z. Untamzana kama cholo mpango mkhange ebutholelweni mthwakazi. Nenazmos, if I'm back in your screen, that means so I did investigation nami, did information for my sister. So sama sodibana naye. Siva yena kahle kahle ugqibeleni nthisha nomuntu wakhe and how she feels about whatever information I've got for her. Ndiyaphila. Hayi ke Chomi ke. Ngibizile. Nami ngabiza abantu bami. Ikhomba zami zashaya iSpani. So nginayo information for wena zokukhombisa ukuthi brothers kwira la. Etsagalang. Yeah. Ngajabula kakhulu because yo Chomi angisho wathi uzazi uyi1 wena. Yeah. Kuno Mrs. up. Hayi, njani? Unkosikazi, not any just umfazi intanga yakhe. Awuchophela ba sort of type of Hayibo. yes. Njani? Ukubonisa yena nangumamazi. Hayi. Ene uye umuntu wami lona. Uyi umuntu wakhe ke lo. Nangu umama wasendlini. Hayi ugayi, wayendenza nje.
Kuzaki akangitshelanga next ngazi ukuthi yini main kuphela uyenza kanjani into yakhe Bakwazi manje. ngicela siso mbona ngibona ukuthi like yo ngeke uyangihlangisa yo kanjani La Majita Babun Cherry Kebere Fanayid Umuntu Akuskebere. Hello, and then mo khotsagala abuti khotsagala mo bona le msadi umpulisa gore na ona le msadi o busy And then wena umang Ke mo ke tshela. ke mango ke motho wa ka o se wa botse gore tshola le sekolong ai wo wa tseba bona ke mang ha ke na taba o mang wena ke monaka ha ke tseba wena o le monyane so o kena kae o ke fresh up na o mpona so a ka o sia le msa ngwana ke na le ngwana le explain o re ngwana phetsala mo explain jwetse go etsala Ke me wa ngcosa. o tshwantse wa no bua maka wa sa tshogore wena na le msadi o ketsa setlaela sa hao Ha wa mputsisa. a ka tshotse go botsitse se ka ketsa setlaela wa tshotse go botse wa sa botse wese phela nna o siele ngwana ka tlo o tsama metla wena o na le ngwana gape o go la tsama o ya library o Bona ya ila. no ngwane ka o siam sa ntlo go bala kona go rest o sis wa botse re bala kona ah ntwe tsa weekend. nna ke tseba a tsama a ya library Di-weekend. ya go so botsa wena Ai, o le mama, monyane nyana. o le mnyane so Ka botse re ke mnyane, mama. ah ka ndite wena tso meta dithaka tsa Umamela ukuthini ukuthi na wayemenza isilimo khathetse ke dikokwane Why? o batla go tse fresh hey o kadile kae ke yena That's why a ke yena nkukisitseng a ke yena nkukisitseng phe ke bontšha tlietsa itshwere gape wa no sa bule o nketsa setlaela o tla Mela kona kona wa imeleng mawulala kuye uthi uhambile endlini yokulala kuye uthe kumamuyela library manje uyazislima kunini ngimbuza ukuthi What's going on, Papa? uzothini usile ngwana ka tlong o ngwana o shasho o jole ka a sa fisa sebetsa magwenya nahana fela a sebetse le o sebetsa ke nna etsa dijo tse kaofela hore a sebetse So who you making them both a fool? Wetsa ostayela wetsa mama Eh, stayela. yeah. Ka tšhelete ya magwenya wena wa sekolong bona di type tsa hao. Why? Ile ya skolo ne kile skolo. Yeah. so ke eng nna ba wena o mponetse kae Dlala le yona. wa dlala ke ntho dlala nna Ona le tla itlesa jwa. ke a dlala nna Ya ni so ke tla. Wa se bo dela. oh usho Oh, go bolaisa tlala jwale ka mantswe a manna go bolaisa tlala So a dire ke taba tse tsa go dula o ntse o tsamaya o batlana le tse monate ka ntle ka kwa ga o tsamaile library o bua ka dinako tsa nna setse ke emele yo wena wa nyontsha nna ke tlala nna o jatlala ka nna ke ntšhatlala nna ya magazang ke be jwa ka. Go ahead. Mpula sa tlala. How many months na wena re sa ida. So why? pelele ga e ka ba le how many months go sana go wena ga o tsamaile nna tshwanetse ke emele wena ga o tswa library o bona gona le o tswa library ya go ke I even told my wa bona friends library ya how wena I couldn't tell you the truth because I can tell you. Why? O tsena jwang ngwana? O lapile why sa go Dithakeng tsa hae. O tsena jwang ngwana? Awa re le ko skolong ra le kana ka. La lekana. Ko varsity ra le kana. Ke re ko posta. Ka ntwebekano lekana le bana. gone jale a tseba re le babedi shebe ka o kenela obane o etsa rona o sela o tshwantse re mtloelle o etsa rona ditele apa rona re ditele o tla founa sheba fela rona o jwang sheba ka tšhelete tsa ka o le tjena ao ke a o fepa Uhlekani? Babuhlekani? Ke eng e phane ka mo? Ke eng tshetsang? Shapa ke tseng. So what here? Ka sele. o qeta tlala ka rona ha o itshwere hampe abuti Why is it ka so? bua o ya kae ka bua Ga ke. o ska ngalia ai ska ngalia Ke eng tshetsang? Bebe wena o
Go etsalang ka wena? Go bapala ka rona re le basadi o re etsa dipapai tsa hao. Rona ka o support-a ka wa tsamaya O tlela hampi shem. Wa nketsa stela sa hao. Ke stela sa hao. Okay, aruwe. Ra bua ge bolela. Rieme ka wena. Bolela ge. Bolela. Bua ke mametse. Mara Bua. ke baby mother. Nampe kae? O nketsa stela sa hao. Ke baby Wa mama. dumela hore ke stela sa hao, wa dumela. Yeah, I can support. Pause. Ke motho le nna ka etsa. Ke phoso yena ke phoso. I will make mistake. Ke phoso. ka matsatsi a mang ka mantswe a mang o tlo gore nna ne ntse ha ne ntse ke sa kgotsofala o nana gore ke tlo boelana le wena jwang le ha e ka ba phoso wena nna ke tlo boelana le wena jwang ha le go kgotsofala ha le go kgotsofala ke tlo boelana le A wena ise papa ija bana. If I ise papa ija bana o na. tlo le mnata ntse tsa bana ka mo sa khone lo ba fepa ke Ba o fepa papa. Ntho e nqarang a o tere next ka bophelo ba hao. Ba o fepa ba o sile ba o nkile ba o sa sekolong. Wena o fihla o bona di-type tsa hao. No, ne kile skill. And then One thing leads to another. Ka go etsa ka o beya ko dimo ka re yo ke thotse the guy motho right for nna. it is not premeditated. Ke mistake. Ke eng ntho e dirang? Cause o dlala ka ngwana o nyaka o bona hore o dula ko kae wena ga go tsebe. O nketsa stela sa go robala. ka nako ke nna etsa ntho ka ofela ka tlung o ga betse o je ka nna Mama wa o Rafa. tsena ka nna ka ntho ngwe le o mo rekela jwala o mo rekela ni o mo fa tšhelete le ga ayo dula le ditšhomi tsa hae Ba go diza, ba go fepa, ba go direla everything. Abu ba o patala school fees. Usiswa nyo. Beka yenza ntho o ya diza yena. Akamdizi uhleza khala njalo. Njalo mageze inethi. Hobane yena ga e tshole tšhelete nna ke nna tšhelete emetlhae O isa go ka ithela ntho. Disappointed izabe inhlungu inhliziyo yazi. Nabangani nabo yo. Yes, man. Ho na le mnate jwang ha re qala business ho na le mnate ditebello tsa rona di le gole Yini ekwenza ukuthi uyojola? Ngaphandle kokuthi ayidli papa into yakho. Yini okwenza ukuthi ujola? Bekuyindaba zokuthi it's been a while since mina nomama si-interact khona vele besiloko sicabana so bingekho sure ukuthi i-relationship yami naye ime kuphi. Wait, how long That's why have you been dating Mozo? ngazange ngizokutshela naye sister. How long have you Why? been dating umama? Mozo za ukuthi manicabana dating now. 3 years ne. So wena 3 years yeyo uniyalwa nje ngaleyo miscommunication leyo wena so decide ukuthi mina naye ngibone ngathi mara moshebe alitshena ha sa opula le dilemo 7 years ka ofe 7 years nako e kana ka This guy is so smart. asa tseba le dilemo alitshena Yenzile. Ngithandela ingqondo yakho. Uyazi ucabanga kamnandi kanjani? Like you so smart. That's why go hard. Kalatela lo Keep trying to yenzeni. Keep trying. Lona is smart. 7 years you don't even remember. Abadoda lewe bangakhona niyabo. Indoda ayikwazi nokuthi njola ngakhe. Manje uyashaya ube high. Ibhaje. Kidisha. Udirang. Ubonakala njenge rasta. Ama rasta yatsuwa phela. Yena le papa ka ke rasta. Wash high. Watsuba maka. Watsuba. You smoke. Watsuba. Awuthi khona sidimna yabuya Watsuba. Isangwana hore. No. Watsuba. Na re tlo tsuba mokhwi. O modira library. Manje I'm influencer. You don't even have to tell me what. If you smoke in front of me, Lena, cause you are my partner. Lena, I want to have the fun that you're having. I will smoke definitely. Yeah, but it's not like I'm putting you under even pressure. When you try to influence, like when you try to impress mutwa how, udira so, udira jwalo watsuba. Lena wouldn't mind if my boyfriend smokes sharp. Udlala kabana. Omuntate omukani. Bona wena lo go mutlisa bohloko jwa esinlitha ka hao bana ba ho bona o tlo ba rutang ha o roba o mompelo Ke tlo zama isatshwe right. Papa, nna go tsamaile ona tjena
Uthatha into right ini. Asovayile camera presenter. Uneminyaka ebingaphi? Mina. Mina 41. Kongwane ngi41. Thoma unangaphi? Nahana fela. 24. Sheba fela. Half your age. Sheba fela. Bona ubuile maka aruna le 27. Ubuile maka. Amara Tommy na uyitshela ngaka 27. Uzothini? Tommy 27. Nawe Tommy ukho serious. 27 uyayibona intshebe ihlangene. But ingqondo yakhe tells me a lot guys. Angeke ngisho ukuthi umuntu ona 47 ukugile. Ingqondo yakhe iyenza ukuthi uthande. Umude yakongeke bani. Ke ngwana nna ke moshele na. Umuntu wa yethakala. Alimo unabuya leshano wena una le 45 o. Una le 45 ise 41. Ise 41. Wa bua maka khathi. Uleshano o. Nale problem ka di dates. Right ka wena don't ever call in name. Ska saphita. Phone not. Manje wena Ama ngiyenzayona hayi hayi. Yiko febe fele. wena uyankikisa. Ungezi. 45. Wena umuntu wena ukuthi ngithole iminimum engakho nomfazi wakho. Ngicabana kalibasana. Mfethu hey. Angizomushila. Isikolo I just hope so I like can't the keep up rest. with it. But then she takes care of Nalabanye you. She's paying for your school fees. Yeah, that I appreciate. And then yes. more appreciate uhamba uyofuna mina imithanga. Ubonza. Uyofuna that's how you show appreciation. But I'm sure each and every relationship in a rough patch, right? So it's your rough patches. So wena, she's your stitch. Mina. Yeah, she's giving you stitches. Wena Akabuza phela. She's not, but yeah, akenzake liphutha ukuthi. Iphutha. Hawu. Uliphutsa. Akasiphi. Awuvulanga amathanga wakho kayi1. Hayi kayi2. 3 months yonke. Dala niyonke phela. 3 months. Eh, Nanze kisanditsebe ka fela taba tseo. Nahan. Nna ke tsinyeditse nako ke ditse ntlo ha ntate kwa lapeng nna ke support ke senya ditšhelete tsa ka ka yena 3 months ka fela Just that I didn't tell you. That's why the first year ya ha o le moholo sone ke nna re hlalfile o hlalfile Nahane ngwana ka ye. o itshwere hampi yes sis why you uthatha kabi? Uthathe kabi Kanjani? like Uthatha kabi like honestly. Udlala ngomama like you uyuza umama umfazi wakho uyamyuza mawuqeda uyenganeni uyodla imali yakhe na imali yami imagine abazali bangifana uyeza lale nami res uyondliwa wondliwa ngapha waselaki mama bezije nto wile wena lishani la hayi una le maka dintho tse tsa ka fela tsa dibuya ha di kompane hore je o ipile o itse una le first year because ba tla ho nka ngwana batho ana le lishano le mo sa boitere ha kona are ke first year aibo go bua mama yes okay wena unamanga wena a o ketile ka gona o dira first year Asi first year. yo wenzi first year yakhe hayi nto yetsa Ah, re tla bua so fine. nako ya tsamaya o ntse nna ntshenyeditse nako already which are you doing Oscar Tabani samfethu. baske ba Uyakucabanisa. wena phela go kopantse nje wena go kopantse Mana e ka be se ka wena go hloleha go kwa o zipa dikgoba ha ka mo tsena ka jeno ko gatile so wo bua maka Ngikho khonga. maka ngiyakutsobitsobi yakho yona yiyo eqabanisayo ngoba uthi anganicabanisi sheba ngwana Sikatshwara, mama. Bana ba batho ke umuhulu o boletse maka So sure ke boletse maka. o dirileng Wabalela ho rona batla ho nna ayiyo ye spilling your body she knows your body but you can't be spilling what Ah, the feelings has you spill on her mara wena bona ba tella mosadi wa hao the first wa bona ho jola le bana ho jola le bana Hello. Bona go na go shapa ka dino tshoga le he wena o shapa Ka ka le tshoga le he, it's too fat. Gray hair. Gray hair.
Untellisa ka bana o bona thotse di etsa wa di bona na di thotse di etsa wa di bona ha 7 years go fell theleta ka fell se wena ha ke sa bua le wena ela ke amotweni ke sa bua le wena tswela monna tswela monna ka motweni ke motho wa 3 months sekolong 7 years ke na le yena motho theleta ka ka spendileng wena hare bana ba shota le ka bana pkeni ka kwa tsamaya o rile your first year. Why did you like what you're doing your first year? Nah, I zonke izinto masicalo Kangibuza wena yena. Angisho yena. Ngiyena kanjani? What if nayo ne boyfriend? Ungena be boyfriend na ngisho nawo ugambe amanga wathola nawo. Wena tshela mina ngithina konje ukuthi wena first year. Angisho ngami wena uzongibhalela bese ngizakucheckela. Ubuye uzobuza. Yokubuza udodi. Ayikho right. Wayikamba manga ukuthi wena. Wena right lo yenzayo. Lo yenzayo right. Why uqambe amanga wathi ufuna yenza first year? Why uqambe amanga ukuthi wenza first year kwethu? How? I mean, izinto zimanukeza. Ma ukutla jwang hore nna ke tseba o etsa le mo sa brado sekolo ma ka mo ho thona le ntse le Ke kala slimo mama ko botse o itse o kala le nna it's our first year together. o tso tsama o ja ke mo ratile Ya, ngimshashayile asikho. Ushashayile. Obviously masahawo mshayashaya. Ke ntho o shashaya. So kopa ka manzo ma ka 4 years 4 years go fela o no sna le lo ka o riye ka o itse o yena o first year ho tjho go tse dala yenza ano second year ona no mo o no tso ya ka ni matsa o no tso ya ka So khola kanjani ukuthi ayekho? Utshathu yetsa mvela uteng man. Hayi Usho hakana kani? Asazi phela. Uqamba manga too much wena. Phela dala wakhuluma manga. Ngozisa ukuthi esikoleni ngijolana. Bethe yabi. Yangiyanisa mina. Sika student card. Wanginyonta. Akaswa. Awaswara. sheba le hona ne ke kontsha tšhelete ke mo ke fa yena go ga yo patala dithuto tsa hae So wena ngafika sidlala nale mali yalo mama. Ayikho. Usidla sonke. Uni naye lo uyakodla futhi. Mama lo investile yazi izobuyela imali. ayeke sakuya akitobapalo kwena ke investe bana uma ke investe bana ne mabang aksadikena tsa hao aksadikena tsa hao ukasala le yena Student portal. Sibone phela wena uyi-student. Asikho ma sampetsana nje manje ngithola. Student portal siko phone ngangere. Oya, iko phone ya mama. Waya mara skolo we? Kopunga nima phone wabo. Udoli isikolo wathela. Akimkhala Yo, silwa njalo ukuthi uhlalaphi futhi uyafunda uright. I make sure ukuthi uright uyangiphoxa yena. Wena usathi urunala emsali. Eish. Now kuyabona wano actor soko skolo. Ngikusaja. Ungitse isitayela. Wabukisa ngami. aksadikena tsa hao ke kgathetse kwena Mama. ke kgathetse kwena aksadikena Yabona seliliyenze mara. Chumi mina right ngaye. Ubuthi ngimthandile. Mara after ngibona ukuthi unomfazi uzuna nabantwana. Yo, amsemncane ukuba i-step mother, right. Ngiyabonga. Ngicela producers bafosicela ukubona i-student portal sakabhuda kaphethe ngi-student card sifuna ukubona ukuthi uyaya nje esikolweni ngoba ngisakholwa mina unamanga yazi unamanga Kahle ngaka. unamanga udlala umama udlala umntwana udla bona mawuqeda wena usibari makoti mos Mhlambe ngaka. udulama ujama awasibali makoti udulama rajasi How? rajasi awungipha ama-details wakho esikolo sibona Awusho njalo hayi. bona shaba 2 618 618 0086 0086
Ermos invalid. Yo, high school, Thomas. How can you school? Library. How can you school? Library. Khala udla chelete. Library mosi. Now I'm on the student portal. When I get invalid. How come? Open. Ayiyo Athi nje student card so ke fake into ena. Student card sesikolo ngasi so. Umaka, ke student card sako kai. Sako kai. Asingwezi. Singwathini. Singwathi ingi. Uzothi wena, uzothi. Kiko yini mosi. When I relay wa posting. Postini. Wo maka. You know This is maka. Unisa though. Yes, And this is old as fuck. Wo John. maka. I gave a list for how. Expiring date. Ngizokhomba I can't look hard. Ngizobani lo? Yimi lo. Uwela kuphi? Ah, uvethi. Nyambani. Uyabonakala? Akabonakala nobonakala uziphethe kabi. Uyabonakala na? Lapha esikolweni udlala nabantwana abancane usidla imali. Uziphethe Kanti kabi. challenges abangikhulu. Challenges abangikhulu. Ah, stay. Adireni. Ujwayele. Bothi student number sakho sithini? Mana ke man. Student number. Siring 84 Uziphethe kabi. 09 09. Right. Yo, ke right ka butona, ke right. 618. Iphini ithi Pin is 242. Oh, the Pampers. Sure. Baba, it's fake. It doesn't want to log in. Like I log in. Student number hasina more than 6 numbers. Umaka, ubithithe more than 6. Asi log in waba razama hu loga in mara ikhona. Umaka. Akina data. Waba data. Kimuthi kiye. Ayiyo yebo. Wena ufunda phi baba? Student kasa seyunisa. Kusho khona ukuthi ngifuna imali yami, ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami mina. Uziphethe kabi. Uzoyikhipha imali yami. Uziphethe kabi. Yazi uziphethe kabi. Bunjalo. Thomuze yenzani kule relationship yahlala noma uhlala nento zakhe ezi invalid. Hayi. Angihlali. Nami ngishuthi, nami angisafuni. Akaziboni. Uzohlala phi? Hayi angisafuni. Uzozolanda into zakho Right ngawo. Njengamanje ngikhipha impahla zakhe. Ngizobuyela rest. Erest kubani? Kuphi rest ngoba say ufunda phi puti? Poste. Ezuzolanda impahla zakho ungezi kimi. Nestudent kasa seyunisa. Ungezi kimi yazi njengoba usepostini. Ungezi You kimi. don't distance. Yes, Ngiyakwazi ngiyakhona ukenroll different. You can't enroll into two At the same institutions time, at the same time. unamanga. How can you student? Akasazi student number, student. Akasazi student number sakhe. Ungibizela aba 223 inamba ngazingakhi. Ngakubuza iphini ongitshela ama number 7. Ani student number number 6, iphina ma number 4. Unamanga. Uyamana ukuthi utayini ukuba no-diamond wakhona nje. That is why ngazazi nokuzazi. Uyitry maybe. Wathuba. Wa hallucinate. Wa hallucinate. Then ufikile ko Jwanko Unisa le ko Boston at the same time. Are ko ke ba ibitsang. Ko receptionist a phanshele bono ga. Nasikile right ka wena usale uthi akusabata next utothola tantshotsa ha moli. Uthi Siyahamba. Asina ngithatha ibile ngawo. Una ngithatha ibile ngawo. Ati weekend ubola. Ebo wena. Ene diphanto tso di gakelwa ke nna. Wena sifana tshantsi. Khali athi ke ga ke style sa hona. Nna ke style sa hona. Ake sa ba tlo so ke ha ke itswa. Tsamaya, lo ka ha. Tsamaya ne. Ngiyamshiya sisi. Angisamfuni. Magathomi bobone. Ngibona 27. Magathomi 27 ka awa. Nami ngiyayibona indoda endala. Angicabangelanga. Yazi indlela acabanga ngayo. You say ukuthi intanga yami ngimthandile. Benge ngilandelele ikhehle lingaka bengizolenzani? Ngimthandile mama ungiphoxile. Ngiright nje ngaye angisafuni next. Ngishap. Sharp. Aya guys nimbonile usithando sami ongibhalile usne was like hey phuma ma file brother she's not enrolled kunengi nje like a lot of things are happening kunengi ngiwani kodwa ke but usne mina ngixayekile mayithi indoda yakhe ina 27 awubandla awungekhetha ngaka hawu nema sekushiwo ke angeke so guys don't forget to like share subscribe leave a comment lapho in the comment section and
Nina's most ndiyandithanda and ndithanda nyani nyani. For me, to you, this is goodbye.